Өфө күҙ ауырыуҙары ғилми тикшереү институтында бер юлы 5 операция һала. Пациенттар араһында оҙаҡ йылдар бер күҙ менән генә күргән 63 йәшлек ҡатын да бар. Роговица. Нүгеҫтә тип переводить итәбеҙ. Иң эске ҡатламы зыянланған. Шуның эсендә күреү һәләте лә кәмей пациенттың, аның роговицаның прозрачность кәмеге, шул кәмегән арҡаһында күреү һәләте лә кәмей. Күҙҙең иң эске ҡатламын донорский материалдан алып, был пациентка пересаживать итергә операция үткәрелә. Өфө белгестәре сит төбәктәрҙән килгән табип-офтальмологтар менән тәжрибәлә уртаҡлаша. Максим Синицын Чебоксарҙан килгән. Операция проходит по закрытому типу. Маленький небольшой разрез, меньший риск интероперационных осложнений, быстрее восстановительный период, быстрее повышение остроты зрения. Все это достаточно предсказуемо. Риск отторжения трансплантата очень минимален. Быстрее пациент может вернуться к своей деятельности. Это разные операции, но практически во всех операциях мы применяем фемтосекундный лазер. Фемтосекундный лазер облегчает работу хирурга, делает операцию более безопасной, более точной, прецизионной. Это очень важно на современном этапе, потому что требования к результатам операции сейчас значительно выше, нежели 10 лет назад или 20 лет назад. Яңы технологиялар ярҙамында табиптар бер юлы 5 операция яһаны. Ғәҙәти операцияларҙан һуң пациентка оҙайлы госпитализация талап ителһә, фемтосекунд лазерын ҡулланып яһалған ысулдан һуң кешене 2-3 көндән һуң өйгә ҡайтаралар. Был операциялар 2 үҙенсәлекле ысул ҡулланыла. Ул киҫемдәрҙе төп-түбәл үтәргә ярҙам итә ти белгестәр. Тағы ла шуныһы операцияның барышын онлайн режимда бар ил буйынса табиптар күҙәтә ала. Быйыл күҙ ауырыуҙарын дауалау һәм диагностикалау Көнсығыш Көнбайыш 12-нсе халыҡара офтальмология конференцияһында ҡатнашыусыларҙы берләштергән төп тема. Сегодня у нас есть возможность проводить конференцию в офлайн формате. В предыдущие годы в связи с пандемией коронавируса конференция проходила только в онлайн формате с заочным участием всех докладчиков и хирургов. Очный формат предполагает не только стандартные, традиционные, привычные нам формы обмена информацией, такие как доклады, презентации, обсуждения во время докладов, живую хирургию, которая сейчас как раз таки проходит. Также это живое общение между хирургами, обмен опытом. Это позволяет нам стать лучше, узнать более новые, современные данные, поделиться опытом друг с другом и предложить эти нововведения нашим пациентам. Конференцияның төп маҡсаты тәжрибә уртаҡлашыу. Көнсығыш Көнбайыш 12-нсе халыҡара офтальмологтар конференцияһы онлайн һәм офлайн рәүештә үткәрелде. Кәңәшмәлә төрлө ил табиптары ла сығыш яһаны. Гүзәл Ишкин, Азамат Әхмәҙишина, Зарима Хисматуллина, Хәбәрдар, Башҡортостан.